Naše misli i riječi koje izgovaramo stalno oblikuju naš svijet i naše iskustva. Mnogi od nas drže se stare navike da razmišljaju negativno, ne shvatajući kakvu štetu time nanosimo sebi. Pa ipak, nikada ne možemo da završimo u ćorsokaku, zato što uvijek možemo da promijenimo način razmišljanja. Kada naučimo da budemo istrajni u biranju pozitivnih misli, tada će stare negativne misli nestati. Dok budete slušali ove moćne misli, dozvolite afirmacijama i idejama da vam preplave svijest. Vaša podsvijest će upiti one koje su za vas važne u datom trenutku. Ove ideje su poput đubriva za zemljište vašeg uma. Kako ih budete usvajali kroz proces ponavljanja, polako ćete obogatiti samu osnovu svog vrta života. Bilo šta što zasadite će procvjetati u svojoj punoj veličini. Ja vas vidim kao zdrave ljude, pune života, okružene nevjerovatnom ljubavlju. Ljude koji žive životom ispunjenim ljubavlju i napretkom. Ljude pune radosti i smijeha. Vi se nalazite na predivnom putu promjene i razvoja. Uživajte u tom putu. Univerzum u potpunosti podržava svaku misao koju odaberem i u koju povjerujem. Predamnom je beskonačan izbor misli. Biram uravnoteženost, harmoniju i mir. Imam volje da se oslobodim starih, negativnih stavova. To su samo misli koje mi stoje na putu. Nove misli su mi pozitivne i ispunjavaju me. Voljna sam da se mijenjam. Ono staro se pretvara u predivna nova iskustva. Sve mostove prelazim s radošću i sa lakoćom. Moj život je sve bolji i bolji. Sve što je potrebno da znam, to mi se u određenom trenutku i otkriva. Imam povjerenja u sebe i u život. Sve je dobro. Prošlost je završena, sa njom je gotovo i više nema moć nada mnom. Mogu da postanem slobodna od ovog trenutka. Misli koje stvaram danas kreiraju moju budućnost. Ja sam glavna. Sada preuzimam svoju moć u svoje ruke. Bezbjedna sam i slobodna. Imam povjerenja u svoju unutrašnju mudrost i sa lakoćom donosim odluke. Ja sam odlučna osoba. Za svaki problem postoji rješenje. Svako iskustvo je prilika da učim i da se razvijam. Prilagođavam se životu bez napora. Fleksibilna sam i prilagodljiva.
i tijelo su mi izbalansirani i u harmoniji su. Sa lakoćom dostižem i održavam svoju idealnu težinu. S ljubavlju vodim računa o svom tijelu. Jedem zdravu hranu. Pijem zdrava pića. Moje tijelo na to odgovara tako što je u sjajnoj formi. Uspostavljam vezu sa iscijeljujućom energijom univerzuma kako bih iscijelila sebe i sve ljude oko sebe koji su spremni da budu iscijeljeni. Znam da je moj moćna alatka iscijeljenja. Moje srce je otvoreno. Dozvoljavam ljubavi da teče slobodno. Volim druge i drugi vole mene. Lako mi je da volim druge kada volim i prihvatam sebe. Volim svoju porodicu. Moja porodica je divna, harmonična, radosna i zdrava. Komunikacija među nama je savršena. Oslobađam se potrebe da svaljujem krivicu na nekoga, uključujući i sebe. Svako od nas radi najbolje što može, koristeći razumijevanje, znanje i svijest koju posjeduje. Pružam samo ono što želim da dobijem. Svaki trenutak odražava moju ljubav prema drugima i prihvatanje drugih. Oslobađam se potrebe da kritikujem. Radim ono što volim i volim ono što radim. Radim na pravom mjestu, sa pravim ljudima. I znam da sam naučila sve vrijedne lekcije koje je moja duša trebalo da nauči. Moj posao me duboko ispunjava. Mentalno i emotivno sam spremna da uživam u izobilju i ljubavi. Prema rođenjem stečenom pravu, ja zaslužujem sve ono što je dobro. Polažem pravo na to što je dobro. Širim svoju svijest i time mi se otvaraju vrata rajske banke. Sada sam otvorena i prijemčiva za priliv prihoda. Sada prihvatam svoje dobro iz očekivanih i neočekivanih izvora. Ja sam biće koje nije ograničeno i prihvatam sve iz beskrajnog izvora, na bezbroj različitih načina. Blagoslovljena sam i više nego što mogu da zamislim. Imam dovoljno vremena da završim sve
što je potrebno da uradim danas. Sve vrijeme svijeta je predamnom. Vrijeme teče sporije kada mi je potrebno više vremena, a prolazi brže kada mi je potrebno manje vremena. Vrijeme je moj sluga i mudro ga koristim. Sada i ovdje, u ovom trenutku, sve je dobro. Ja sam snažna osoba, jer biram da živim u sadašnjem trenutku. Zaslužujem da se odmorim i da provodim vrijeme u tišini, kad god poželim. U svom životu stvaram prostor gdje mogu da se povučem, kad god je to potrebno. Razvijam se na različite načine koji me ispunjavaju. Ja sam proces pozitivne promjene. Samo dobro može da mi se dogodi. Sada sam odraz zdravlja, sreće, izobilja i smirenog uma.